Tulou, tulou, tulou. Tulou mo fuka o gay viringia. Tulou mo lupe o loto tatauna. Pea tulou kau tohifo ai kanoloto si o te unga. Ko hoku te unga nai ngahia mehe kau. Piri hoho, whaifio. Ngā ngatu o e whanua koe ahi. Ko hoku te unga. O ku tuifio ai sino mo e lau o e ahi. Ko sino o e ahi nai whiri mai pe. Me he toa ko pou walu, pe mo e piwo ta whahi, kai uma a e sare hai wala. Ko hono lau nai paki mai me he makahiri taha, pe mo e whau tau pe. Ko hoku no loto, ko no loto o whaifio ai, sino pe mo e lau, pe mo e uho o e ahi. Ko e hihi mai he ku whangata mai, ko e o mai me he funga matahiwa mo e kari o pau. Ko hoku kahoa ko e pure oto, o ku tāwani ai e tā iahi. Ko hoku pure oto na i uku whia, he ku whanga whae tangata me he kolo whalahola. Ko hoku teki, ko e o ku tui nusi palatahai ai fua iahi. Ko e fua o iahi, ko e o mai me i vai malo, pea mo hauma te tefa. Ko ku lolo tākai nai ngauhi pea lote i e maka ko whire unga. Nai tānaki pea whiri, hani ihi ke nau tui e te unga o e whine motuani. Pea nai tui me esi o tauwha, vai ko verenga ku whangalupe. Ko kwasi taurunga, kono whakamatala ia a hoku tupuanga. O ku tā ia tui e kalapu o tukie, me he kari o pure hu whangalupe. Pea koe tokataha koe nau ne taki mai ai Miss Aloviri Home ko koe ne tangata e ki pe ko Sebuloni Aloviri. Malo. Si
Hoi ka mo kain ka mo pas-pasi mai a Miss Alovili Home, Mele Pepita Priscilla Alovili, Tawawa may Brisbane, Australia. Ladies and gentlemen, this is contestant number 3 on the stage, Miss Alovili Home. Mele Pepita is the founder of Alovili Home, where they raise awareness for mental health and suicide prevention, focusing on the Pacific Island youth in Queensland, Australia.